We don't fight for victory. We fight from victory. How go like load shedding? I ever load shedding that Magume Wakena Mutasnatla Atlosa, Ona Fokolanka Fifi. Yaba and I am Mampila. One who treated Alona Lewana. Ugo Potomani Naisalia under age. Ugo Dragon Datimus. Highlight Alabona, Tolo Hemi Mutasa Muzibi. Well, Nikilu like a Jeso Latimama Bones at Silly Chabi. Halese Fapanon. Got 3 o'clock or Satano treated Alona Lemoto. Kantimu di mo chincha di open end. Satan har papa tola lwana le mongabo phelo. A qetetse a lwana le skete u ka o so emeta u ya le lekola juta. Abana ba ke batla o ba rapela mona before ke re ga baskeba. Bana that Magume ba dutse mplao. Amukhatlo Mubarak Youth Bank. They are starting something very powerful. The Youth Bank in the way young people will be engaged in social responsibility. By so doing, they accumulate points. They go to orphanage man or cleaner 4 hours. 4 hours here by the points. Now whenever link all mutual companies. Now the points itself by the link those companies. So that this young person in future those points can be converted into cash. Now these are our people. They're from Bloemfontein. That man is a dentist. That one is this man Ethiopia, Russia, India. He doctor, a medical doctor. Phone, Ali India kwa Russia, Paputa China. China. So China been Abu Babu Mandarin. Same margarine Mandarin. Now, he built the dog taka phone. When I was Sule Ule how Fianache, Usula came to a phone. On a problem. Now these guys are very professional. Now happy battle linker because banally link here the doctors. If this young person in that Gumanali points about a dentist can use those points and sell no more. And guess what? SABC partner relevant. And then trainer it will launch HOP more. We are launching it here. Datema Gume deputy chairperson at ANC Mona Free State. Hanat Lemona Utle Retora Pelalena, ele deputy chairperson at ANC. Kashen and Date Magume has a deputy chairperson at ANC. KMEC. Ya human settlement. Ke honorable Magume Armo Chapelle Mas. Thank you, my leader. I can't to send the WhatsApp ki le mo ki le deputy ki khutla ka mora dithapelo tsa kereke ki khutla ki le MEC ale bana ke kopa re ba rapelle le tle bontate re ba rapelle ntwa bona igolo companies are looking for them ha ena skeme bane ba le lesedi FM ba bua le Kinewe ha o ka ya wa ba Google fela mane le YouTube ntse ba le teng ona jwale SABC na le bona. Now ha ba tlo launcha SABC will come. It will capture ntwe ye. Hape go nna ntho tse tsa bo di TV ke di DNA. Kore bona mbazalwane favor e sebetsa tje. Nna maobane ha ke palama stage Joburg ke bula event ya Sbunoa. No lusho palama stage Emerald. Ubula ya lebus khobe wana bua ntho bua mara ntho na ina le mole contact no le shopala ma stage mano go kokota nna ke ba otla ka ma yana ke na le comedian engwe ga o ka ntutse ba se goa
o tla itse bua ka manyeloi fela e ga ntse a ntsebe o ke bo ntate bana ba tumele mo ale ba go nna sa lentse re batla ntate motshweneng re batla ke ga le lo kopana le deputy wa bona ntho tsa modimo re ntse re batla ntate motshweneng ke ga ntate bona ba dutse pela hao ka o driver Bloemfontein ba tlo go robala solo go ba fihle mo thotse ding go ditholo tlamelo be tulong ye nngwe motho e sale ba mo batla Bloemfontein wa Bloemfontein ba tla mo thola solo o tlamelo locate pleke fele na le favor ntate na ke ntate philane ya lo tla kopana le bontate Tobia se ke ba bue ka taba tsa di building project o tla go thusa le ka di link le di sponsors for building ntate philane tla communicate le lo si abangena re no dula ka ga hititse ga cham re tle ke re ke mona ga ba le ya ho locha ka re batla re no tshella hape mo mollo ntse go go a tšha go ska ba re thola bona mona lefatshe Mitong kharona kwa. Di make up tsa gona ba di make down no ka mo a. Wa le di phoro mo di phoro. Ya fela Taba Masengia. Ke re ya fela Taba Masengia. Ka le bitso la Jesu. Mene tegel u farisir. Fedile. Azalwane wa pola re sale re lwana le Satano from 2015 ba re lwana ntate Magume le title deed for 7 years. As we speak now, our title deed is in deed's office. We are waiting for 2 weeks. I will have that paper in my hand. Bloemfontein hona jwale. Re qetile ntho engwe le engwe. Tse ding ha di no etsala ka nako ya rona. Hape ntho di batla le mofuta wa batho ba nang le pelo ya o aha o kotsi o aha ka batho ba senang pelo. Not everyone can be a builder. Before building there must be selection. Ba re me fela re hlonolofatse banna bana ba ya Villiers kwana bana le gathering ya batjha mo ntse ba presenter ntho ne tlo ba app ya ke re ntate. App is running. Yeah, ba kana ba check app ya. Mara iso ka fita di iPhone. E mena di Pro Max tsena tsa gona di na le di thotse ngata man. Ba tla thotse ngata o tlamelo o batle di level tsa o connecta man. Marang. Mara tse di mo di Samsung di se di rani. And at the Pelano Telcom to Hono 2 the points is out the Gaba data. Telcom ya partner Leo. Bazalan, this is huge. And then Turkey Ratang, HOP is gonna be the first stop. When God wants to change the city, he favors the man. Le mono la dentist o na GP wa popola le blomo kwa le kene mo le swipe. Ska la re tle ka moruti. Yo zaladi monehelo tla go bolaya monehelo. Ba nka magwenya hao ba re ke monehelo bazalwane ba. A go tlolle matso bazalwane. Ntate re a leboga ka lebitso la morena Jesu. Re ikokobetsa re boka wena hobane modimo tshepahetse. Ba hlonolofatse this great initiative. Young people will benefit. South Africa will be transformed. We pray for protection against attacks from the enemy. And we declare victory in Jesus' precious name. Amen. Bashapele maswama ho. That is a minute. Nangina gele mona mfele ngololani ki tleke fitise o ga ke rega mona ke sa hlola ke ema. Okay, beloved, you can read it for me. We have one of our daughters here. Usatlo unyala ntate hayo ka sheno mara snepe mona ke amona ke moshebile. Le re matla o emisa ngwana wa rona hore ha nyalwa le ske la mo poster le re bone lenyalo le tsebe lenyalo leo le a tsejwa le ngwana ona ke wa rona jwale ka sheno o tlile le mme re batla fela hore ba yeme ntate tla mina ba le di details so that ke reke tsebe hore
re ba rapelle hore mosebetsi ona o tswele pele hantle. Ntate o na tlamehile o teng mabaka a motshwere mara re itse tlo ngwana ka le mama re tla rapella lona hobane mosebetsi re batla ho hlonolofatsa ngwana rona hore a tsamaye a na le tlhonolofatso ya House of Praise, because ngwana rona go servile dilemo ene re tseba mesebetsi ya hae. Jwale ntate tlamehile a ko bale mo ntate. My father, thank you. Baina ki batlo kena lenyalong. Fela mona na re bala fela ditsebiso ya hore ki invitation ya letsatsi la bona la lenyalo. Ki brother Tshepiso Sebeko ha Yohana Jwale, and then our sister ki Nokuthula Dladla. As Nokuthula Dladla. Before I am, I feel like if I feel like a details, date I think is the 28th October. The time we look one Steel Park, Steel Park, number 53 Platinum Street. Lenya little chocolate Steel Park. Ko kwana ba how that sila le kwa fela ba ina. I kamun la thola frena money. So ka the 28th October. So house Nokuthula. Utayema fela re mone ba ina limme tsama limme wa hae mane ya Nokuthula o go eme fela ba bona fela mididi etsane ba ina ke ena a Nokuthula o tsamaya limme wa hae me matlatla lenyalo la bona tloba ka di 28. No, yeah, Arba shapele matso a maholo. The book of Numbers, chapter number 32. Buka ya numere. Ke go pa fana ka molaetsa ona. Somebody say amen. Buka kia numere khaolo kia mashome a mararo a metso e mmedi. Re tlo bala ho tloha temaneng ya pele. Bara ba Rubene le bara ba Gade ba ne ba ruile mehlape e mengata-ngata ba bona ho bana naha ya Jaisere le ya Gileadi di tshwanela mehlape. Ke kopa le re amene kaofela. Tate tlamene palena ke pale ya batho sibu ba leetong le yang Kanana. Empa hwa etsahala hore ha ba le tseleng ba atelwa ke mehlape ba soka ba fihla ditshepiso. Hona le bothata ha o ka bana le katleho o le tseleng o bo sona na tseleng ke Kanana. Molaetsa wa ka hore don't camp at the wrong level. Ska wa dula tulong ya provision wa etsa ebe tulo ka ke promise. Tavikiri verse 2 ke yona e bohloko. Ya ba baraba Gade le baraba Rubene batla ho Moshe. Tlams ba lata Moshe ba mo bitsetsa meeting. Ba reng ho yena. Le ho moprista Eliziara le marena Putheo ba re ho bona. Atarote di bone Jairus Nimra Heshbon le Elias ba mane. Na eo Jehova ai otlileng pela Putheo ya Israele ke lefatshe le tshwanelang mehlape. No ways a le utlo. Ere na eo Jehova ai otlileng. Modimo o e otlile mara e tshwanela mehlape. Yona e roma ga benefita. Di mehlape ya rona e a ja mara tulo ena ga tseba modimo o e otlile mara ya re fepa. O la ka fepua ke ntho e seng thato. O la ka fihla tulong o thola re ntho e gong e o etsetsa ntho e right. Wa tseba hore bophelo bo bophelang bo roma bo patala dikoloto. Ai bazalwane ringa mene kaofela. O tseba hantle go nthwena ho keta o etsa ha o be hantle mara e etsa ho be hantle ha hao. Now katleho ya hao e sponsorwa ke ntho e kgahlano le modimo wa hao. Now o phela bophelo bo re nthwena e fepa mehlape mara e otluwe. Modimo o e otlile mara ke ena at least yang ngondla. Ya ke sizulu saka sisas yangondla sibu mara la e otluwe mara ya mfepa ya nhlokomela ke a tseba relationship ena ha e thato mara ya mpatalla accommodation.
What do you do when what helps you outside hurts you inside? Ho na le ntho tse ding di a o thusa ka ntle, di a o thuba ka hare. Bana ba lata mo sheba re kopa hore re etse deal. Ha re utlwe deal ya bona. Ba kopa deal, ba kopela mehlape. Kopa le re amene phuthe e halalela. Utlwa ba renta ba re ba eketsa haiba re fumane mohau pela ha mahlo a hao. Naha eo e ke inewe bahlanka ba hao ba e ruwe o seke wa re tshidisa Jordane. Ne re ikopela hore o ska re tshidisa. Re a tseba hore modimo itse re a kanana mara ra ja mo. Ne re fela ka baka la mejo yeta. Re ska hlo re cancel leeto la kanana. Bazalwane ba nkutlwa mara ka kereke. Ba kopa mohlanka modimo ba ska hlola hore isang mohle. Hobane di kgomo tsa gona di a ja mona. Ho monate mona. We refuse to cross. Ho na le ntho tse ding ha o di enjoy di cancela journey. Di monate mara di limita your power. Ka jeno ke batla batho ba reng la ho ka ba monate mona ha se kanana. Bazalwane ha re dumellane lefatshe lena le na le menate ya lona empa ha se pheletso ya rona. Re ke ke ra dula fatshe lena e ka re ke le hodimo. Ho na le batho ba namme maoto ba khotsofetse ba re moruti Sekete rona re batla fela prosperity gospel, but they forget that there is life after this death. You cannot live in this planet forever. Ska investor bophelo ba o ka o fela lefatshe lena ha se habolo. Iringa mene ka ofela bazalwane. Ke bo mama dumela hore eyethu indaba ayipheleli lapha. Eyethu indaba ayipheleli lapha. Ho na le mothata ba re makgomo a rona a ja mona re kopa ho ska tshela. Re kopa hore ntate moruti Sekete ska re tshidisetsa ka mo. Re right ka nqe. Ba batla le dithego tse sa ba tshidisi. Ba batla thego tse ba keepa mo ba lente. O ska lebala hore Elia ha tsama le Elisha's Buddha. Ba fitile Jericho ba feta ditulo tse ngata mara ha ba keta ho tshela Jordane. Ke ha ile ona Elia reng o batla ho etsetswa eng. Potso yeo e botswa batho ba tshitseng. Hona le dintho tse o tlameileng o di tshela ba ntse ba tsheya. Hona le ntho tse o tlameileng o di tshela and o siye the green pastures for a moment. Hona le sephiri se ke batla ho le bontsha sona ka ga Bebele. Le a tseba hore ha Lota a qabana le Abrahama o ho Lota kgetha tulo mo ka relocatelang teng. Wa tseba ene a re wena kgetha pele. Yaba Lota o kgetha Sodoma mara Sodoma ka nako eo e ne sa bitswe Sodoma, it was green pastures. Mara ka tlasa yona Satane a patile Sodoma because Satane ha batla ho isa Sodoma ha no itlisa e tletse bofebe. Ringa mane ka ofela. Dintho tse ngata tse o bona e ka reng di a o comforta ka tlasa tsona ho na le lefu. Satane ha batla ho bolaya Samsone ha tle ka dikanono wa tseba go Samsone o roba diheke o tla ka Delila o tla ka bofokodi ba Samsone because Satane wa itseba ntho ye o hlola. O ska lebala bukeng ya Matthew chapter 4 e re Bebele ha Jesu a lapile ya ba Satane o re ho yena fetola majwe wa etse bohobe. Satana ke ke o tempta ka dijo o khotsi ai e ringa mene ka ofela. Bazalwane, montate bua le lona batho ba ntse ba leka. Motho e mong le mong ntate Makume a lekang ho etsa ntho wa lekwa.
o keke wa leka o tlisa phapang o bo sa baki meleko. Meleko ye meng e tswetswe ke ntho yena ye o e leka ya saya ma go ska dumela ntho ye o leka e etse o tloelle ho leka o tlisa phapa ha o batla o etsa phethoho ho na le ntho tse tla o fetohela ho na le ntho tse tla o phethola. Bare ga kopa moshe kopa o tšhentšhe thego ska re tshedisa ntate re right mona kgomo tsa gona di a ja mona wa tseba bophelo bona ba hore as long as I pay my debts I'm fine. That statement is very dangerous because na go ha no taba go di patala jwang la bo tlamelo di patale ka mmele a ke go di patala unkutlo hantle ntwe ke bua nice long fella ke survival of the fittest. We were never called to survive, we were called to arrive. Bazalwane mamele language ya modimo wa bebele e sale ke motseba. He will never give you details about the process. He will give you destiny and the promise. O re go isa lefatshe le kolang manepe go isa lefatshe la lebesi mara pele ho lebesi leo ho na ntho tse tlo nwa wena o keke wa nwa lebesi o sa noa ho na le ntho tse tlo natha ho na le ntho tse tlo tlenya mara o ska lebala ke itse go isa kae bazalwane mo yang ho holo feta mo feta mara taba kholo kore o feta pele o fihla jwale ha o feta satane o bontsha mo feta aba o lebatsa go moya because language ya modimo kore ke lo kenya kanana mara ha o sebela ro hona le 40 years of the wilderness but how fihla in the wilderness ke go for provision ke manna ha se kanana manna ke dijo tse o di jang ha o le tsileng e o ya mo sa lo hloka dijo teng mara bothata kore ha o ka ba tempted o ka fetola provision wa yetsa promise wa lebala gore dijo tsena se tsa o dula ke tsa o tsamaya because leeto la ka ha le felle leeto la ka le fella kanana o na le ntho tse o tla di thola tsile ma o ska lebala gore o ya kae le modimo ha o bitsetsa fela o kganna koloi ha o bitsetsa fela o reka ntlo o bitseditse o ruwe bophelo bo sa fele jale la o ka thola dintho se ka dumella dintho tse o di thotseng tsile di emise leeto la tsela hobane tsela e yang kanana e feta lefelle. Triple P. The promise, the process, the provision. The promise, the process, the provision. Now, modimo how far a promise? How struggle of a provision? Mara provision as a substitute ya promise. Le bana ba se banana go modimo na ba bitsetsa mehlape. Ba re mo share kopa o ska ga hlola re ya pele. Ne re kopa o campa mo because ho monate ha se ntho ngwe le ngwe monate e bohlokwa menate e meng ke morero wa ho bolaya potential Damagume ke tshepa I'm watching na ke le shebile and ke bicycle I'm watching wena le lentate polediso I watch lentate ke mametse ntate dikwa language has changed. We cannot be people who are just receivers and we are no longer conceivers. Hona le dithuso tse ding di ka o fetoela lefu di ka bolaya bokgoni ba ho iketsetsa
Mikasaya. That is why laibe hona le ntlo ye o e fuweng a kokope matla o e fetola. Ntlo ye o e ba o ahetseng yona e ska ya lebatsa toro ya ntlo ya gago, because o ntsona le toro impebe tulo fela ya o pata hlogo mara e ska replace your purpose, e ska replace your dream. Jwetsa Satan o re ntlo ena ya mmuso ke ntlonyana fela ya o pata hlogo, but I'm pregnant with another house, I'm pregnant with another building, and I'm not gonna allow handouts to replace my potential. And that is why monna ha le tsileng a ya Jericho, e re Bebele ha le tsileng a kopana le ditsotsi tsa mo trapa, di tla o trapa ditsotsi tsa tsileng. O mo dutse tjena ba o trapile, ene no ba bitsa hani maro ba bitsa love ba o thampile. O bone ka profile picture go ba o tshintshile. Mojolo o bontshitse di flames. Naya la ke bua le bona, tate moruti. Oh tate. Tate o re ke a tseba go moruti mara tate hle. Batho ba jolang wa ba counsel. Ke re ba mo trapile. Ka tseba ka o sitela ka ntate wa ka go tseba gore o bua ka manyalo fela. Tate pelo ya ka ya baba. Tate mothonto ke mo entseng ntho motho ke tseng ala tate moruti. Ke re mo festa shota. Metsetseng drip. Mo fe metsi a tswekere. A kgutlise kelello. Tate moruti kutlwa ke le khopo, ke pelo e mpe ntate moruti. Kutlwa ke le pelo e mpe ke nyonya motho. Ha ke batle borukgo ntate moruti ene o bua le motho a pereng bona. O bua le motho a apere ke nyonya borukgo ntate moruti ke hloile borukgo. Ke re bo trapile borukgo nana. O hloile bo ga ke batla le bo bona go tate. Ntate ke satane tate. Banna ke dintša moruti. Banna ke dintša. Totse gale mama ntsang jwetsa ntotse ke dintša tse. E re ke le bolelle magatua. Pelo ya tuga. Atawa ke tšhelete wa fana ka pelo. E reng amene ka o fela baratuwa. Ngwana ka mphe pelo ya hao. Mahlo a hao a tla bone ditsela tsa ka. Pelo ya tuga ntate. Hobane pelo ke banka ya kgotso. Komaga wa mona motho ka tekitseo. Wona ha khone lu di hlatswa se. O mo fa ntwe kana ngwanaka. Pelo. O sebete. O sebete o na le liver. Na le liver ngwanaka. Mama, I refuse to settle for less. Come on, say it loud. I refuse to settle. A ke philele o patala dikoloto ke philela khotso. A ke philele o apara dintho tse turang ke philela khotso. If it mess up with my peace,
I'm not part of it. If it mess up with my dreams, I'm not part of it. Uskatsa maleba to ba replace antoro tsa hao ka tsa bona. Ke bo mama ho monate ka mona mare tshidela ka kwa. Ai bazalwane ke bo mama we are crossing over. We cannot settle this side because our purpose is on the other side. If we have to lose some friends, let it be, but we refuse to camp at the wrong level. Riachila hobane mohlolo wa rona o costly. Love. When I feel like I'm to Bajola. Well, I'm jolo healthy, have as a lot. O survive the storms so that I cruise a monaf. Last person is posted this in 1999. Listen, bon. That's a little nahe. Nekala kopana le maskit. Hagsibani hand. That was our first day. And the Motana shoot us nepesu ari. Ki mamorutiu. Ki basi checha. I shoot us nep. Hele ola ene bonam tate ne hele Orlando. Au shabana Jesus. Azanta takadi Orlando. Hele Orlando. Eba tso pirates ke tsa holelo. Hele ola le mosadi ke mothola Orlando ko re. Ka nga bina via Orlando. Magagile boleleng auso na tla pala mamo auso ha tsama re tsama ka tripi ya youth sbu ria Orlando na ntse re bitsa youth monthly ka kwa Assemblies of God taxi shota ka motho a wane e tsamaye maske tu fitla le mme wa hae ba kala o tla kerekeng Shaville thanki hore mama magole patala sister hle re shota ka one and one year stulo se empty ke plaka Almadia kabila mona ke manda kasaya mena patale mona mat lenda se ke se batla mo mama go la gafa a dula mona ntshana ka di bedroom ice ko ka ke tshwa ke di choku ka ga e be ke pentaconte mo ka pasa ko ke fufulelwa ke nthwane ya ntho ya budaza ka ga yo ntshena itsaola mona ke tse ka re a ke le mphemetsi ka ga maga ya motreka jwale a ke ga tsebe batho mo a ke motlwelle a ke ausi ha ona bosi ba batsi bang no dule plam fondesimo go hlonelo fatse the rest is history chapela morana shesa 24 years later mushito tswela pele e ringa mele ka ofela e ringa mele. The second time is Buddha. It's a conference in 99. September. Ya Arise and Shine. We can take a TV Kangol. Skippers are DH. The junior DH. The pushing at the snake. Kative na di stripes. Kya Kangol. Let's say Kangol. Kena be a malente Arise. Kirona tsibo kya mo kena. Because malente atla be a mo kya linyalo mo no msore. Lots ya tla hona a mo go tu fedile man ke gona ke a monyala buti 24 years down the line a ile yona o tla utlwa man o tla utlwa
ha o hlotse go bona lenyalo ho le o a hloleha ka tlhago a ona le problem ha ona ka mogwe ka o thusa nna ke re lenyalo ke a le phela he ene ke a jua e seng thoba ene ke a volunteer no demand mama kume ke a ikenya ke re monna ke a mo shootela zwing ke mo ale msebetsing ke re monna batho e o e bona jwa ga e ndla tsebe ke a reka a chaisa o kopana le box fa bonta ten chapen ka majwe ka di overall he ha ntlepitseng I was thinking ke ne ke re kenye go ntate mona ga betcha mona ntate illegal taba o betcha mona I molao di joga di tlwella ka tlung ga di etsa di 12.5 ga di tlwella re reka tsa ka ntle di tsontse di tere re ska pheya ga loja o sebetsa jwalo gona and ha o qala o rata mosadi wa eno o batla mo fa tšhelete modimo dula o fa yona ala nkutlwa ke itse ha o rata mosadi o mo fa tšhelete modimo tlo dula etsa o ska bana o ska e hloka because o a bona go na le kelello anna ba no ke di slay queen tso sa di tsebe mo go di tswa kae tšhelete matla wa jwe ke mosadi wa hao na motho go batla ke re manyane maskito tla o etsetsa nna ke tse di transfer head office ke mo a ke na le app nna a ke na yona app tsa ka di ma ke na supplier la ke bona ka di WhatsApp ka di SMS fela jing se di ndya ngwapa maga o tla imassage ka thapela I don't I know it's wala petlena ya like na pulpiti jwale ba tla thapa fokotsanyana o silwena ma undozi tse too much jwale bona jwale ke jile thego ya batho ala bua ka mosadi wa ke tla bua ka o mahleng maneso ano go pa unthusa ke re ke bua ka o fe ne ke re ke thusa wena mhlomola o le ICU mhlomole tla thimula mhlomole tla resuscitate tena ha o ka wa idumela e etsa la natural ha isa le effort ya etsala wa itwa ya flowa ha o utlwe ha o utlwe le go entseng because hantle tla ga tlamea o shapela matso ho etsa ntho tlamele go etsa ga tlamea o celebrate o rata mosadi wa go itse o duty so responsibility alena ke bua love ke re na le generation e batla o ba satisfied but ha e batla o ba sacrificed any success o saka wa sacrifice for yona it will sacrifice wena ska idumela ntho e sa o costa ntho tsa mahala di le hala di tla o bolaya e ka re di a o phedisa dumela go modimo o potise hole go gone ho hola dumela go modimo o fitise mo ba sa fetite because bazalwana o kena kereke e le nngwe ha o bolele re a tulong e le nngwe destiny tsa rona re dutse mona ha di tshwane ntwa tsa rona re dutse mona ha di tshwane meleko ya rona re dutse mona ha di tshwane ska kopa ntwa tsa batho re fuwa molomo o na le question paper ya hae and haya ha o ile thata ke khoso ye o e kgethileng ba le
course tse tla o duba ka exam room mara di tla o fitisa ka interview. Totse di bohloko ha o di patala mara di monate ha o di pakama. Pay the price for your success. Ga hana o campa tulong e fosahetse. Ga wa tseba hore oh le nshebisana ga ke batla le keep na kwetele. Thank you Tavik. Hona le ntwe bohloko ntate makumetsa la mbukeng ya Samuel. Basadi bana ba babedi ba nyetswe ke monna one. O mong ke Hanna, o mong ke Penina. Penina o tswala bana. Sa Hanna hana bona. Mara bana ko bana ba tshwana. Penina o tswala bana ba etlo ba bana. Hanna o tlo tswala Samuel. Tseba ntho ye o tlo e tswala. Pele o tsuela batho matla, pele o kwatela batho ba tswalang ka pele. Botsa modimo go ya ka ke mofuta o feng. Ntho tsena di na le mefuta. Ho fitla nako e lengwe ka restauranteng a o bolele go re tlamele re je ka nako e lengwe. Ho ya ka gore mang o odile eng. O kwatetse motho wa rooibos. Motho wa rooibos ha e batle next wena ke metsi a belang. Wena o itse o batla di ribs well done. Order tsa rona ha di tshwana. Pasalwane ke batla ska tswa ordering ka baka la order. Know what you have ordered and wait for the right moment. And ha e fitla o tla utlwa gore ke ntwe ne ke emetse. Badula le bonna le bong. Badula ntlong eo o mong wa tswala o mong a tswala. Mara monna bona o mong. Le wena ntho o frustrating ka e utlwisisa ba modimo wa rona o mong. Ba bang ba o thotse kerekeng ba rapela ka mora hao. Ba aga jwa pele ho wena. O yeme mona o kgathetse ko opela batho matsoho. Because wena ha hao ha e fihle. Batho ba fihlang ka morao ba atleya pele ho wena. Kanthi ha o tsebe ke mofuta wa ngwana yo mo tswalang. Mofuta wa ntho ya o e tswalang ke yona e determine duration. Samuel ha fihla ke ena ngolang ka Penina. Ai ba salona ba nkutlwa. Samuel ke ena ngotseng buka ya Samuel. Mara mme wa haine le nyopa bukeng ya Samuel. Ai ba salona. Ke re Samuel ena ngotseng buka yo. Mme wa hae ke ena no thana bana. Ke ena e bjane Samuel a ngola go mme wa haine le nyopa. Ko Samuel ke na ka fang record gore my mother o na go kwa ke Penina moya long sendo de la Samuel a ngole ka Samuel le tswalo ya Samuel e ngolwa ka Samuel. Gale ntwe ba ne ba ga haiyo ke yona e ngolang batho ba ne ba ga haiyo. Go bolelang ba tloelle ba ga hauyo ko wena tla ba recorda ho sane ko wena ya tla ngola ke wena ya tla ngola pale ba ke yena ngwanane wa mofutsana ke yena ngwanane o no thike le tla le pepuwe ka jeno ke yena ho botswa ho yena ha o etsuwa manyalo ho founela yena ha o etsuwa mekete ba founela wena maobane ba ne ba itse ha o letho ka jeno ntho ngwe le ngwe ha ba yetsa ba botsa wena hobane ha ga jara ntho tse tshwana mohlanto ha o etswalwa ha o hloke o ipapatsa ha o hloke o jwetsa batho e tla ipuella ntho ya hao ha e fihlile nakong ya yona ya ho phethahala e tswella dintwa di diteng batho ba ne ba o halala ba tla o halelisa ba re re a leboha modimo ka wena ke a o profita ke re ba itseng ha o letho ho sasane ba tla o saluta because ha o sa dumele hore dintho tse o hlahetseng e be pheletso ya hao o tla fihla mo modimo a batlang o fihle teng le felle mo ke tsamaya o lahle ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela ba ratuwa we are crossing over. Shabamazon, we are crossing over. Head or tail, we are crossing over. You love us, you hate us, we are crossing over. Yeah, great. Head or tail. Keep on remember, head or tail. I'm the winner.
Lava kara ke sonyalu mara I'm the winner. Like a fitla ka 40 years e tla be e fihlile. Like a fitla ke na le 50 mara yona e tlo fihla. La nka e aha ke na le 60 ke tla kena ka moriri o moputswa ke phamise matsoho ke re ya re tshepisitse o ya tshepahala. O tsebe o bothateng. O tlo a etsa mathata o sa yo modimo. Ha ke kenya apology ka sheno ke na le di challenges. Well, how na le di challenges? Why o ba le ya tlisang di changes? Satana batla o assassinate, o isolate. E re bebele ya ba Petros o sala Jesu morao from a distance. Ona mtha saina mona ko go buele chief mo as buda go bona chief ntsa menwana mo le right bua le ena mo utlo go etsa bona that a ke batla motho a etsa jalo nna ke re a sainele batho ba kwana nna ke utlwe go re mo late mosbu a re bale re qete ba salwana re khona ho rapela reverse ma ba eketsa ba re ha e ba re fumane mo hau pela mahlo a hao naha eo ke ke inewe ba hlanka ba hao ba iruwe o seke wa re tshidisa Jordan. Go batla utlwa ka gabo ya Moshe ne Moshe a ga ba gade le bara ba Ruben a re hleka bana ba bolona ba tla ya ntweng lona le setse kwanona a bazalwane hua ka nqane wena o salletse go botsa motho a pula go salletseng ka nqe hulolwano wena o setse ka mona o duletse magulu a level e gong moshego jwa le bana ba bolona ba e ka kwantweng lona le sallang ka mo bazalwane wa tseba go tafita ha tla bona dintho tsana sa tlamela di bona ona setse ka nako ya ntwa ha banna ba le ntweng ke ha sala a ntse a zula a ba palama ka odimanto ke ha bona uso monga shawara ma shawara tse o di bone ka baka la bolofa ha na le ntweng ke ba sa bona ba tsheba o mmona ha o setse ha o wantweng ha o a thapelong wena o sala ditsheleng o tlo bona ntho tse sa bonweng ha re ra aha wena o hana o joina o salla. It is dangerous to lead people who refuse to cross. Can I see people say it doesn't matter what it takes, we are crossing over. We need to grow, Barcelona, outgrow mentalities, approaches in life. There are certain levels you must outgrow them. There are certain people you must outgrow their thinking. You cannot be better than your company. But tomorrow, what you listen to most, you become. Ntodu lang we mamela o bayona. Ha o phela le batho ba hloleileng o sontse o hloleile. Na ha ke dumele mentality wa go dintho tse ding ke tsa bomang. Motho mo la re nna la ka tukolo yona ke na yona maga ya mofu yona o tla tukolo ya mofu se fihlile. Nna ba salona ha ke ba tlo emela dintho tse tlo etsala ke shwile modimo o tlo hlonolofatsa lefatsheng la ba utlwa hona le ntho tse tlamele di etsagale o ntse o hema hona le ntho tse tlamele di fetoe o ntse o phela tshela ai mana ko sheke makhelwana ha re tshela o salletseng mona o salletseng o ntse o bua ka batho o salletseng we are crossing over o salletseng o ntse o discussa di two pieces tsa batho le di happies we are crossing over. Ai man wa temba tu ba re a tshela ona le mehlolo e batlang batho ba tshela ona le ntho tse ke tsa etsahala until you grow. God is shaking our normal level. God is shaking our normal level. I will achieve my goals. I will be what God says I am. I refuse to
Ke ba mara ke hana ka nna. O monate ka mona mara ha se mo ke ya. O na le dijo ka mona mara ha se mo ke ya. O na le tjhelete mara ha se mo ke ya. Ha ke batle ntho e tshwanang le yona. Ke batla yona. Ha ke batle ntho e ka reng ke kanana. Ke batla kanana. Ha ke no campa tulong tse fosahetse. Baratuwa la ke na le ditlhoko, but I refuse. Ho na le a holy pride. Ho na le boikgantsho bo halalela. Mo hanang dijo tse tlo sha pelo ya hao. Mo hanang ditjhelete tse tlo possessa your mindset. Ho na le batho ba bang ha wa tlameha o dumela ba o thuse, because ha ba ka o thusa ba tlo o rua. Ho na le ntho tse di modimo wa hana hore batho ba o fe tjhelete ka jeno hobane ho sana o tlo ba thokolosi ya bona. Ho na le ntho tse di o tlamela o dumela o sokola hore I will wait upon God. I will struggle for the moment, because weepings and joy for the night, but joy will come in the morning. Ho na le motho a dutse mona re mo rutiskete, I'm tempted, I'm about to take the offer. Every door that is open is not from God. Even prison has doors. Ke bo mama ra sia modimo ha e fete. Ai ba sa lwa la ebe tla ipalame koloi, la ebe na le tjhelete, ha e sia Jehova ha e fete. Banna bana ba re moshe re kopa o dula ska re tshedisa moshe. Sentse re tlo rapela Sebuda ne le tse mahlongwane na mahlongwana mobile le di taxi. Kabala vesma a keke eka ka baka la eng le ratang ho nyebisa bana ba Israele ho tshelela naheng eo Jehova a ba neileng yona. Ha le hana ho tshela le nyahamisa ba ikemiseditseng. Tate Morifi, he refused to hang around people ba hana ho tshela. E re Bebele ha le hana ho tshela le nyahamisa ba bang, ha o hana ho hola o diehisa kgolo ya ba bang. Ke bo mabara ke batlo ba le baka wa batho ba hana ho tshela. Ha ko phamiseletse hore morena ke batlo ba le baka. Ha ke batlo ba le baka wa batho ba sa batlo ho tshela. Moshe hore ke ha ke na bothata ba le dumella mara le sa tshele le tlo nyebisa Israel. Israel e tlo nyahama kaofela ka baka la ho hana ho tshela. Hona le motho ke modimo ga ke mo profeta hona jwale hore ka baka la bana ba tlang ka mora ha o tshela. Because how sabato tshela o tlo bolaya generation e tlang ka mora hao. Bana ba tlang ka mora hao ba tlo accept the defeat hore ke bophelo, because wena ha wa batla o shake the status quo. I go shake and tore for the sake of the coming generation. I refuse to settle for less. Our failure is not final. Our mistake is not our destiny. Our condition is not our conclusion. Areko fella mona ke batla o fitla hae o jwetse mama bona o thata mo that is ke twitse ria fita mona areko shwella ka razozoye areko phela bofutsana bophelo ba rona ka ofela re tsijwa ka o sokola o shwa ka wa sokola le moholo wa sokola mara ka baka la re nna ke tsima mogau taba yena ya fetwa le lapa la heso le a tshela. We are crossing over to the other side. Ringa mene ka ofela, we are going to the other side. Can I see people who say we are crossing over like aba homonati ka mona marasimoria riatela aremen come out. Nkolo mona ke batla o letse ntho ba thona ke batla ba tshile go paletleng bana beso. Are you ready to cross over? Ke bo mama re monate ona ra o sia hona le moria. Ke bo mama dumela hore the next level is calling me. Ke bo mama dumela baratu hore the next level is calling me. Can we have a song? Can we have a song? And we are about to pray. Thank you, Lord. Rebaba Satala Baba.
Mandala babas. Ribabasa talabahaya. We are crossing over. Thank you, Jesus. Irabasa talababahanda labaha. Thank you, Jesus. Korabasa talabahaya. Ribabanda lababasai. Thank you, Jesus. Hikamanda lababasai. Thank you, Lord. He doesn't come now, but I know that He is able. Even if Thank you, Lord. He doesn't come now, We are going to pray. I know We are going to pray. that all day, Yeah! Shatalabahanda rabababasa. We are crossing over. We are crossing over. Irabahaya. Yes. Ibahasa. I am more than a conqueror. Yeah, yeah, yeah. All day, I'm going I want to count 3. Are you ready to pray? Umunati ka muna marahas moria. Unali dijo marahas moria. Mehlape ya rona ya khora marari. Our miracle is beyond Jordan. Don't camp at their own level. We refuse, Bazalwani, to camp at their own level. The next level is calling you. One, are you ready to pray today? Let you melina Bazalwana rarno fella mon. Ari dumelle monate ona wa mehlape ona uri tetse. Na le motho mo tetswa ke mo linteng modimo re hona le better places. There are better levels and dimensions after this. 2, are you ready to pray, somebody? When I say 3, I want us to pray. As a HOP church, we are crossing to another level. We are crossing to another dimension, in another era. 2.5, are you ready, church, to pray? 3, let us all pray. Father, we thank you. Oh, Shaka Mandala Baba Baba Sai. Everyone pray, we are crossing over. Yeshaka Mandala Baba Baba Sai. Your miracle is on the other side of Jordan. You are going to the other side of this. We refuse to settle for less. We refuse to camp at the wrong side. Come on, somebody pray. Maybe you were about to be relaxed, but the Lord saying we are crossing over. This is not where I'm taking you to. Don't ever be deceived by the nice moment. We are crossing over. Come on, somebody pray. The levels are changing. The dimensions are changing. The Lord said you cannot camp this side forever. You have been complaining forever. You have been blaming people forever. You have been bitter forever. You have been angry forever. Cross over. Tila. 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 Utamona. Tila. Utamona. We are crossing over. Bazalon, I want you to take this message personal.
I hear the Lord said you camped too long in that situation. You stayed too long in that thing. Cross over. Let us go to the other side. Let us go to the other side, Church of God. Are so fihli kanan. Like aba mehlapia jamara are so fihli kanan. Like aba dintoni monate mara are so fihli kanan. Thank you, Lord. Your business is going to another level. Your family is going to another level. Your marriage is going to another level. Your thinking is going to another level. We are crossing over. If you don't cross, you will discourage others. For the sake of the coming generation, cross over. Cross over that bitterness. Cross over that anger. Cross over. We refuse to camp at the wrong side. Lohosai. Nalabat bat silang usin. Modimo sinisan tote sale di uduba. You are crossing that thing. That season of depression, you are crossing over. That season of blaming people, you are crossing over. That anger that is destroying your inner man, you are crossing. If you stay this side, uduletin to ialwana kako. Usaletin kamuna walwano kanka. Join the army. I say join the army, join the army, cross to the other side. If you believe this prayer, give God the hand of praise, somebody. Ako shape jolo kamutu atsitsi. Ako shape maso jolo kamutu atsitsi. Ay basalwanu keke wasila uli nice. Ako shape maso jolo kamutu. I have crossed over. I have crossed over the pain. I've crossed over my stress. I have crossed over. Yeah. Ako patla le batho ba 5 re retsetse. Patla le batho ba 5. A sa buisi batho mo jwetsa mo rutu wa kereke na o tla o etsa hampe we. Patla le batho ba 5 ba shake or retsetse. We have crossed over. Head or tail, we have crossed over. Come on, shake 5 people hands. Shake 5 people. Don't be casual. Shake 5 people and say we have crossed over to the other side. We have crossed over to the other side in the name of Jesus. Come on, batlabatumana limoya ritsitsi satane ashebile. Ritsitsi maloi mashebile. Ritsitsi. We have crossed over. Can I hear the shout of people who say we have crossed over? HOP, we have crossed over. Bravo. Seke beka maoto sentse ke lelokolo. Aba kopana le wena o tshwere ntho ha o ba re ke eng o re ke tshetse. Aba kopana le wena o khanna kolo ya o ba re o re ke tshetse. Aba kopana le wena o extend o re ke tshetse. Ke tshetse ha ke sale mana. Aba kopana le wena o smile o re ke tshetse. Ba egepeta bo le ba bona. Ale sa tla hlogo. Ay basalwani kere ba egepeta be le ba bona. You will see them no more. Somebody shout no more.
man, I never saw any cook like it's hits. Naki wanna go back in, I can go to Nakashibiti. Hey, head or tail. I am the winner. Crossover. Hey, man. Sorry. Man. Man, what you want to you come Maragamo? It's a Satan specialize like a full stop away. No man, how it's a matata be a full stop, how fail be a full stop, how what didn't go be a full stop. Just so hard to a full stop, I delete. Okay, now one give effect to an exclamation. Get profit only. Jehovah come mata. When now bina oh love bono mutu bina sefela o re nice alum pihlel ke na ke magetse fela o nana ba bane banana o tlo shobona ho etsa lang ka bona ha we ha ibe ntwe e makatsa wena ba hlanya ba nwa di concoction I went to Makata wena ke tlhaise snepe sa ka sa ke taue ke nwa crossbow e sebile itlhusitswe ha isa leo le di shelfo batho ba nsheba ba re ke mango ke re ke Sekete. Amazing grace, I have crossed over. Le wena ke o profita bekeng ena you shall cross over. Ntwentse etsala mosebetsi mo you are crossing over. Ntwentse etsala lenyalo la how you are crossing. I go to my flock of fella ke a le lokolla. Ke rata re tswe before 12:30 magaleng tshware. Oh chelet. Islam simon. E ke re pele ba nehela ba inehele tlams. E ba tlise bona pele ba tlisa tsa bona. Because Jesu shwelletse bona e sentsa bona. Pa re kwale mahlo. Na ke o kopa pele re nehela ko inehela. O ke wa tshela o sena Jesu. Ke wa crossa o sena Jesu. Fatsile na o sena Jesu le batho ba ithuta o lawyer ba tla practice ka wena. Ba tla nka di practicals ka wena o bona o hlanya o sa tsebo hlantswa ke nka tu o assignment. Offices. Nana ke kopa o kwale mahlo. Haeba o so ka moela morena Jesu o so pholosi phamisa letsola o la right hohle mo lente. Re go tse mahlo ka ofela ke le kopa le kwale mahlo ke tsholo ke a tseba ke reng go le kwale mahlo fela re thuse ba tshaba mahlo matso a phahame ke a kopa le tle ka pele batho ba phamise matso ke a ba bona ka ofela ba shapele matso ka ofela batho ba phamise matso ha ba tle ka pele ka ofela ba shapele matso ske la tshaba ka ofela ba phamise matso mabazalwane le ka thula tse batho ba pholoso shapa matso kopa le shebe ka hona Ai bazalwane batho bana ba tlile ba shapele matso a maholo. All right. Are baba le nna ko re morena Jesu. Go tlile lentswe. Ke a dumela ka pelo. E bolela ka molomo. Jesu ke morena. Tshwarele dibe. Hlatswe magopo. Ngole le bitso la ka jeno. Bukenya bophelo ka Jesu morena. Amen. Modimo re a leboha ba hlonolo fatshe ho ba pate mading a Jesu ka Kriste morena. Amen. Ba shapele matso a maholo. Yes. Ba shapele matso a maholo. All right, o teng a sokang aba member HOP ya ntsa ipatla mohlomong no re ka sheno moruti ke a kena o batla ba member HOP just to be part of this church. Can you lift up your hand quickly? Let us do it quickly Bazalona Rnana. Is there anyone like that? If kila let's hope okay mong kopa motho le tsoatle ho nna kwa mo ga mane what about member HOP just come and be a member so that we can remember you na le tsole hlaile mane mo ga ke la la usaba aka mo shapele matso
All right. Kopa o fa ena tate morifi le mamorifi ka speed mona. Kopa re neheleng e basalane. Me feta fela tate morifi o tla tsamaya le wena le mamorifi mo. A se re ke re ba o kategoriza ke a o tshepa ne ke re fela re apese hantle. Ma o ga mme. Tlo tsamaya